Bana ke ba bang ba batho ba hlekefetswang hangata setjhabeng. Kgahlamelo ya COVID-19 le yona e amme maphelo a bana, jwalo ka ha ba bang ba fetohile dikgutsana, mme batswadi ba bang ba lahlehetswe ke mesebetsi. Sena se ama bana maikutlong, mme ba bang ba bona ba qetella ba sebedisa dithethefatsi. Bana ba bang ba ntse ba dirisa diritibatse, mare since these regulations di fetsa go nna in place, ba bantsi le ba ileng gore ba ne ba ntse ba tsena dikolo because ba sa tlhola ba kgona go ya dikolong ba feleletsa ba dirisa di-drugs. But as a department, whenever we get ntho e tshwanang le eo, se re se dirang gore ra ba thusa, di-social workers tsa rona di teng, di kgona go ba thusa bana ba. Re na le di-centera tse e leng gore bana ba re ba isa ko go tsona. E se e le lemo tse 5 Mmone Selepe le Mmai ba sebedisa ntlo ya bona jwalo ka legae la bana. Selepe ya sebetsang lefapheng la mesebetsi ya setjhaba la province o re o sebedisa moputso wa hae ho rekela bana ba ka bang 20 dijo le diaparo. Danger e ke boneng ke gore bana ba felletsa ba tsuba dinyaope, ba felletsa ba senya, ba sa tlhole ba itse gore ngwana a ipolela gore ga provide ka se sa se batlang ko lapeng. So o bona gore go siame gore a go se senya. So ke ne ke ile ka gore ke ba phuthe ke ba ntshe mo strateng gore ba ska felletsa ba ile go tswa ko strateng, ba ile go senya ko strateng because ba sebile situation ya mo malapeng a bona. Beke ya tshireletso ya bana e hopolwa bekeng ya pele ya Phupjane selemo le selemo ka hare ho naha. Setjhaba se kgothalletswa ho sireletsa bana tlhekefetsong. Selwane Gagwe, SABC News, Mahikeng.